Com dèiem, després d'aquesta pausa parlarem de qüestions més operatives i començarem amb la metodologia per a una valoració de llocs de treball efectiva i per fer-ho ens acompanya Vanessa Mora Alcolea. Ella és gerent de la consultora d'Alef, enginyera en telecomunicacions amb una àmplia experiència en la gestió i l'execució de projectes d'àmbit social i d'organització i de gestió pública. Quan vulguis, Vanessa. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels. És un plaer estar avui aquí compartint aquests espais, no? Que ens clarifiquen molts conceptes, però també doncs, ens permeten compartir dubtes i aspectes doncs, que ens permeten avançar cap a la igualtat entre homes i dones. I avui jo no us parlaré de normativa, us parlaré de valoració de llocs de treball, eh, més aviat del procés, no? que fem servir quan valorem llocs de treball en organitzacions públiques, semipúbliques, no? o d'àmbit privat. L'eina de valoració de llocs de treball és una eina tradicionalment utilitzada en la gestió de recursos humans. No és una eina nova, no és una eina que existeix arran de que la normativa no, hagi implementat la seva obligatorietat. I forma part, diguéssim, d'un conjunt d'eines que facilitin la gestió de persones. Amb la qual cosa, la valoració de llocs de treball és una peça més d'un engranatge no? que serveix per això, per gestionar les persones que tenim a les nostres organitzacions. I aquestes eines, més enllà de la valoració de llocs de treball, pot ser no? La implementació de programes per poder fer carrera professional o poder quines són les eines de selecció no? I de progressió dintre de l'organització o fins i tot eines no? d'incentivació professional en moments doncs, més puntuals. No? El que en administracions públiques es coneix com el complement de productivitat, no? que en realitat en poques organitzacions l'hem trobat de manera, diguéssim, definida, ben definida i no sistematitzat, no? Com ens sol passar, que el trobem com un complement més i no productiu. En aquest sentit, el que parlaré, de lo que us parlaré és de valoració, no us parlaré del tot l'engranatge no? que suposa la gestió de persones, que hi ha la valoració, però hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que segurament té sentit implementar quan tenim la valoració de llocs de treball feta. Bueno, una mica aquest és l'índex dels temes. Introduiré una mica el concepte de valoració de llocs de treball i sobre què se sustenta una valoració de llocs de treball i les metodologies de quantificació del valor no? que aporta un lloc a l'organització i després una sèrie de tips o de recomanacions o de principis no? que ens faciliten doncs, que aquesta valoració de llocs de treball es faci amb perspectiva de gènere. Si ens limitem, diguéssim, al que s'especifica a la normativa en quant a valoració de llocs de treball, podem remetre'ns a aquesta definició, no? L'estimació global de tots els factors que concorren o poden concórrer en un lloc de treball tenint en compte la seva incidència i permetent l'assignació de puntuació o un valor numèric. Bueno, per fer-ho més fàcil, no? Una mica el que permet la valoració de llocs de treball és quantificar el que efectivament aporta un lloc de treball a l'organització a nivell doncs, això, no? de l'impacte que té sobre aquesta. I permet quantificar la retribució, no? En contraprestació d'aquesta aportació de valor, permet quantificar la retribució doncs, que s'assigna a aquest lloc de treball, però permet a la vegada corregir o identificar disfuncions salarials no? que doncs, l'organització pugui tenir, perquè històricament s'hagin produït aspectes retributius o s'hagin definit aspectes retributius sense un sistema objectiu o sense un sistema doncs, suficientment sistematitzat. Amb la qual cosa la valoració, a més de quantificar, també pot corregir, no? corregir les disfuncions salarials. Sobre què se sustenta una valoració de llocs de treball? Per valorar necessitem tenir unes eines, que no les eines que habitualment es desenvolupen des dels departaments de recursos humans o de gestió de persones, no? Que ara ja no parlem quasi de recursos humans, no són recursos sinó que són persones. Necessitem tenir una estructura orgànica clara, una estructura orgànica definida,
amb els diferents nivells, no? Diguéssim, nivells organitzatius, a nivell horitzontal, però també a nivell vertical, i això significa posar doncs, d'eines visuals que et permetin entendre, no? Com s'organitza una organització, una empresa o una entitat. Per tant, l'estructura orgànica és una eina necessària per entendre la dimensió i la ubicació dels llocs de treball que després valorarem, i després necessitem un mapa de llocs, i un mapa de llocs és ben bé una relació dels llocs de treball de l'empresa i on estan situats a dintre de l'organització i dintre d'aquesta estructura orgànica. L'organització, l'estructura orgànica, el mapa de llocs ens permet començar a valorar, tenir clar què és el que hem de valorar, però per poder fer el com com valorem, necessitem conèixer el contingut del lloc de treball, no? El perfil, la descripció dels perfils professionals. I aquí el que és important, i aquesta feina moltes vegades no ens les trobem a les empreses. Tenen persones que ocupen llocs i que moltes vegades el lloc el fa la persona i no és la persona que fa el lloc, no? Llavors aquí una mica després entrarem en el tema, però la dificultat que tenim és en clarificar exactament quina és la vostra estructura, quin és el mapa de llocs i quina és la descripció de cadascun dels llocs. No la descripció del que fa la Maria o el que fa l'Antoni, sinó el que fa el lloc de treball, no? I aquí la descripció de llocs de treball és, diguéssim, la base per poder, diguéssim, valorar en perspectiva de gènere. Em, Quines metodologies, diguéssim, de quantificació de valor s'utilitzen? A nivell europeu existeix una directiva que estableix que la millor quantificació és la numèrica, i de fet la normativa també, no? Diu que que l'aportació de valor a nivell quantitatiu és el que ens permet fer una translació més senzilla o més directa a un nivell retributiu. I aquí tenim tota una sèrie de metodologies d'assignació de punts, no? Assignació de punts per factor, que ve a ser, doncs, un exemple seria l'eina del Ministeri, però en el mercat, diguéssim, de la valoració hi ha molts manuals, diguéssim, de valoració de llocs de treball que assignen puntuació en base a factors, no? Que caracteritzen un lloc de treball. I després tenim altres sistemes de valoració de llocs de treball que tenen a veure més amb les competències, diguéssim, exigides per desenvolupar les funcions d'un lloc de treball, que poden no ser quantificats en base a un element numèric. És veritat que el que més utilitzem i el que més s'utilitza, el que és més fàcil de comprendre, és traslladar una valoració amb una quantificació numèrica. I aquí el que ens sembla molt rellevant a l'hora de valorar i que quan ens asseguem a valorar llocs de treball, independentment de l'eina de valoració que estiguem fent servir, és aconseguir 2 elements. O sigui, quan tinguem tota la relació de llocs valorat, hem d'aconseguir 2 coses. Primer, que els llocs estiguin ordenats, és a dir, el que aporta més valor sigui el que està més ben puntuat i el que aporta menys valor sigui el que estigui, diguéssim, al final de la puntuació, no? Que tingui la valoració més baixa, per dir-ho així. O sigui, que l'ordre sigui el correcte d'acord a l'aportació de valor, però que també la distància sigui adequada. És a dir, si tenim, imaginem-nos que tenim la descripció de 2 llocs de treball, un administratiu amb unes funcions més bàsiques i un administratiu amb unes funcions doncs, més complexes. La seva distància en la valoració, el resultat de la valoració no hauria d'estar extremadament allunyat, no? La base és pràcticament la naturalesa de les funcions són les mateixes, però sí que hi ha alguns elements de complexitat, no? Que s'afegeixen en aquest segon lloc de treball, que és l'administratiu especialitzat. Amb la qual cosa la distància entre els llocs és igual d'important que l'ordre. Igual que un lloc de comandament no pot estar extremadament lluny d'un lloc de caràcter tècnic superior. Pot estar lluny, però no extremadament lluny, no? Per tant, les distàncies entre llocs han de ser adequades, i les distàncies, diguéssim, i l'ordre també ha de ser, doncs, l'adequat. I aquests són els 2 objectius per garantir que estem fent bé una valoració. Vale? I és els que nosaltres
chequegem al final. O sigui, quan fem un check, diguéssim, del resultat de la valoració, quan veiem llocs de naturalesa similar o de naturalesa bastant similar que estan molt allunyats, revisem perquè segurament ens haurem equivocat, perquè estan massa allunyats i això ens pot esbiaixar la resta de valoració. La valoració no la fem en el marc d'un sol lloc de treball, les valoracions es fan en el marc de l'organització. Per tant, tu valores els llocs i has de tenir en compte has d'acabar revisant aquesta valoració introduint una coherència global del resultat de la valoració. Per tant, aquests dos objectius són com la base per assolir una bona valoració de llocs. Què tenim o sigui, quins altres dos aspectes quan ens asseiem a valorar hem de tenir en consideració? Hem disposat d'una eina de valoració que ens permeti fer efectivament aquesta quantificació, és una eina i que tingui en compte una sèrie d'elements i característiques, i una mica el que ja s'ha comentat per part de la Carme i l'Oriol, que el que valorem és llocs i no persones, no? No podem valorar la persona que desenvolupa les funcions del lloc, sinó que el que hem de valorar són les funcions efectives que s'assignen a aquesta persona pel fet d'ocupar aquest lloc. Vale? En relació a les eines de valoració, el que hem treballat amb diferents eines de valoració, hem treballat amb l'eina del Ministeri, nosaltres tenim una eina pròpia, però hi ha moltes empreses, no? Suposo que deveu conèixer el mètode HAI. Algú coneix el mètode HAI? Us sona? Bueno, doncs cadascuna, no? El mètode HAI és un mètode que es coneix arreu del món, no és especialment curós amb alguns perfils, i existeixen moltes eines, no? que desenvolupen organitzacions que es dediquen a fer valoracions de llocs de treball. I en aquest cas les eines poden considerar molts factors, però els que realment dimensionen, no? O els més representatius i que ens acabem trobant en totes les eines de valoració són els que dimensionen tota aquesta part de coneixement, el tipus de pensament i responsabilitats. I aquests són el gruix, no? El gruix de factors que acaben aportant més quantificació o més quantificació numèrica als llocs de treball. I després hi ha una sèrie de factors especials o específics o més concrets del lloc de treball que habitualment són menys, diguéssim, que dimensionen amb menys valor, no? als llocs de treball. És una mica el que ens deia la Carme, no? Tenim la formació educativa, la formació complementària, l'experiència, una mica les funcions de lloc són aquests tres grans elements que condicionen molt la quantificació, i després hi ha una sèrie d'elements addicionals que acaben quantificant el valor, però diguéssim que tenen menys pes en el global de la quantificació del lloc de treball. I això és molt important perquè a la pràctica, quan agafem l'eina i mirem els factors i assignem una puntuació, el que veiem és que la part de coneixement que té a veure amb el know-how, amb el coneixement necessari per desenvolupar les funcions del lloc, pesa molt, no? O sigui, què és el que jo he de saber per fer allò que se'm demana? Això pesa molt, però en tots els manuals, en el del Ministeri i en els manuals que hi ha en el mercat. I aquí té a veure això, amb formació reglada, però formació no reglada també, experiència, no? I elements de necessitat d'actualització de coneixements. A continuació, hi ha un altre bloc, diguéssim, de factors que també pesen molt, que tenen a veure amb la complexitat de les funcions que es desenvolupa al lloc de treball i la capacitat de donar resposta a solucions més o menys difícils, no? A les que es veu, diguéssim, sotmès, per dir-ho d'alguna manera, al lloc de treball. Finalment, la responsabilitat. La responsabilitat, en general, pot ser de molts tipus, no? Responsabilitat sobre una feina concreta, però pots tenir responsabilitat sobre un projecte, o pots tenir responsabilitat sobre un conjunt de projectes, o responsabilitat sobre un conjunt de persones, o responsabilitat sobre una organització. Aquest també és un factor que habitualment es valora amb força puntuació. Amb això què vull dir? Que aquests tres són els que, a més, són els que són comuns pràcticament en tots els llocs de treball. Allò que has de saber i el tipus de pensament que has d'aplicar per desenvolupar una feina, independentment del lloc de treball, no, són els factors que són comuns a tots els llocs de treball i que, per tant, han de formar part de tots els manuals de valoració de llocs, que són els que més puntuen, però en tots.
Vale? Per tant, aquí la condició, diguéssim, aquí tota la part doncs, no? que la minuciositat, no? La destresa, tots aquests elements que en alguns casos doncs, cal posar de manifest, segurament venen recollits en factors addicionals que no són el del coneixement o no són el del tipus de pensament. Vale? I el fet de valorar llocs i no persones. Aquí el que valorem és la feina, no? És la feina que haurien de fer les persones, però no les persones que la fan. Per tant, quan algú fa una feina molt ben feta o fa una feina per sobre d'allò que se li ha requerit, no? Per ocupar el lloc de treball, aquí el que fem quan valorem és identificar que efectivament hi ha una disfunció. Si la persona està desenvolupant una feina diferent a la que se li ha requerit, aquí o tens un lloc de treball nou o aquesta persona necessita altres eines relacionades amb la gestió de persones que puguin donar resposta doncs, a aquesta bona manera, no? Bona manera o diguéssim, o aquest èxit en la realització dels treballs. No? Llavors, valorem la feina que es descriu en els perfils professionals, basats en això, en el que fa la persona en el moment, el que fa la descripció del lloc en el moment en què es valora el lloc de treball. Per tant, no parlem de si les funcions es fan bé o malament, sinó de si es correspon al lloc fer-les o no fer-les. La valoració de llocs de treball és un espai en el que identifiquem disfuncions organitzatives i que permeten clarificar aquells elements sobre els que se sustenta organització, no? Mapa de llocs i descripció de llocs de treball. I aquí valorem també això, les característiques i requisits del lloc i no les habilitats de les persones que els ocupen. Si les habilitats hi són i cal reconèixer-les, s'han de buscar les vies per reconèixer aquestes habilitats que estan per sobre del que se'ls requereix. Si les habilitats no hi són, cal buscar vies perquè s'assoleixin aquestes habilitats d'acord amb el que estableix el lloc de treball. Per tant, una mica el que es deia al principi, l'eina de valoració és una eina que s'emmarca en altres eines de gestió de persones que han de poder suplir tots aquests elements que a vegades ens confonen a l'hora de valorar llocs. Valorem llocs i no persones. I les persones les hauríem de poder, diguéssim, reconèixer o ajudar-les a arribar als requisits mínims que estableix el lloc de treball a través d'altres mecanismes de gestió de persones. Vale. Dit això, i no entraré gaire en normativa perquè no soc experta en normativa, però els principis de valoració efectiva amb perspectiva de gènere es basen, no? En aquests dos grans principis, la transparència retributiva i l'obligació d'igual retribució per igual valor. A nivell normatiu, diguéssim, hi ha unes definicions molt clares, però a nivell metodològic hi ha una part de transparència retributiva que té a veure amb la informació que en el procés de valoració es transmet, no? A les persones que estan implicades en aquestes valoracions de llocs de treball. Hem de tenir informació sobre el contingut funcional del lloc de treball, no? La seva ubicació dins de l'organització i què és allò que s'espera del lloc de treball. I això ajuda, diguéssim, a quantificar la valoració del lloc de treball, però també ajuda a que la persona que l'ocupa sàpiga què s'espera d'ella. No? Per tant, és un doble guany disposar d'aquest perfil. No tendim a nivell nosaltres com fem aquestes descripcions, no tendim a descriure les tasques, tendim a descriure les responsabilitats, perquè entenem que la responsabilitat és el que realment impacta, no? Sobre el valor que aporta el lloc de treball. I responsabilitats en tots els nivells, no responsabilitats jeràrquiques, m'estic referint a responsabilitats sobre les activitats que tu tens assignades. En el cas de, per exemple, el personal de neteja, ho dic perquè estic pensant en perfils, no? que potser hi ha dubtes. La responsabilitat és, si la persona, la seva funció principal és la neteja, deixar el lloc, no? Tal qual amb els estàndards de qualitat de neteja que s'hagi establert, no? A l'organització. Aquesta és la responsabilitat, no? No és tant el fet de netejar, sinó la responsabilitat és el complir o garantir que allò s'ha fet adequadament.
La transparència retributiva significa també identificar discriminacions directes o indirectes, no?, que poden, per raó de gènere, que poden doncs, esbiaixar, no?, la quantificació del valor de certs factors. I el dret de la informació a les persones, lògicament, si les persones que estan implicades en la valoració de llocs de treball no són coneixedores ni de l'eina, ni del seu ús, ni del procés, ni del contingut dels llocs de treball, doncs és complex poder garantir aquesta transparència més enllà de lo que és la retribució pròpiament del lloc. En quant a l'obligació d'igual retribució per igual valor, una mica el que comentava la Carme, i aquí sí que em repeteixo, no? Un lloc tindrà el mateix valor que un altre quan la naturalesa d'aquestes funcions siguin encomanades, siguin similars, les condicions, no?, requerides a nivell formatiu o a nivell d'experiència o a nivell, diguéssim, d'exigències horàries o condicions laborals siguin equivalents. Vale? Per tant, l'obligació d'igual retribució per lloc d'igual valor té a veure amb aquesta naturalesa de funcions, amb aquestes condicions, amb aquests requeriments de llocs de treball i amb aquestes condicions laborals. Com es garanteix aquesta transparència retributiva? Doncs amb el coneixement per part de totes les persones que participen en la valoració de llocs de treball, en aquesta descripció de llocs. Hem de saber què és el que fa, no?, al lloc de treball, què és el que se li demana, i per poder-ho comprendre bé i per poder entendre el contingut i poder aplicar l'eina de valoració, diguéssim, amb objectivitat i garantint un consens. Quan tothom entén de la mateixa manera, podem arribar als mateixos raonaments. Cal també donar a conèixer les eines organitzatives de les entitats més enllà diguéssim, de l'organigrama, no? Les organitzacions disposen d'eines organitzatives i de gestió de persones, des de la selecció fins a la promoció, fins al reconeixement, perquè conèixer totes les eines ajuda a centrar el que significa valorar, no? Valorar és quantificar el que aporta el lloc. El reconeixement i la progressió professional són unes altres eines. Per tant, conèixer tot el sistema, no?, el cicle, ens permet entendre i situar-nos en el que significa valorar llocs de treball. I, per últim, doncs, facilitar la participació del personal en aquest procés, no? El personal, la representació dels treballadors. I aquestes fórmules poden ser variades i es poden obrir diferents canals de participació, que també us comentarem una mica com ho veiem. I com es garanteix el principi d'igual retribució per treball d'igual valor? Doncs la valoració es realitza en base a la descripció del lloc de treball, no? Ja ho hem repetit moltes vegades, però és que és molt important tenir clar, no?, què fa el lloc de treball i tenir-ho escrit. Que es tingui escrit no significa que es pugui modificar, és a dir, les organitzacions són canviants, no són estàtiques, a nivell organitzatiu i a nivell de les coses que s'han de fer. De fet, la tecnologia ha revolucionat les organitzacions, amb la qual cosa les funcions de molts llocs de treball han canviat. La incorporació de nous aprenentatges, i aquí, Carme, sí que permet que discrepi una mica amb el que comentaves, la incorporació de la tecnologia modifica els llocs de treball i si no la incorporem, hi ha alguns llocs de treball que queden obsolets, no? Això no significa que es puguin valorar i que es puguin retribuir. Sí, de fet és això, estem d'acord en realitat, però vull dir que una valoració no és estàtica, una organització no és estàtica, amb la qual cosa aquests són processos que de manera cíclica, igual que els plans de treball, s'han de poder revisar i s'han de poder tornar a parlar. I llavors aquí tenim, quan valorem, ens podem trobar amb les eines que ens permeten valorar, no?, aquest coneixement, aquest tipus de pensament, aquest tipus de responsabilitat i tots aquests elements més específics de llocs de treball i en moltes ocasions el que ens succeeix és que hi ha algunes condicions de treball que ja venen regulades, no?, per conveni, com són regulacions horàries o diguéssim, o retribucions, no?, per extra treball, no?, extrahoràries,
que surten d'aquesta valoració, però perquè ja estan regulades per conveni, no? Llavors aquí el que hem d'acabar veient i discutint és quina penositat, no, s'estableix en un lloc de treball pel fet d'estar sotmès, doncs, en aquestes regulacions que no estan regulades que no estan contemplades dintre del manual. Doncs pel fet de tenir treball en cap de setmana, tens una retribució específica de cap de setmana. El que a vegades ens trobem és que a la penositat de treballar el cap de setmana es té una quantificació, no, de valor basada en un manual, no? I té uns punts addicionals pel fet de treballar en cap de setmana. Però això s'ha de negociar, això s'ha de consensuar i això no és fàcil, no? Per tant, hi ha alguns elements que queden clars i que queden molt ben definits en els manuals, i hi ha alguns altres elements que tenen a veure amb les condicions de treball que, més enllà, diguéssim, del que estableix el propi conveni en quant a retribució, doncs cal veure com això es pot posar en valor i es pot avançar per aquí. Després l'últim, diguéssim, element per garantir aquesta retribució per treball d'igual valor és una mica el que ens comentava la Carme, no? La normativa ens ajuda a identificar quins són aquests aspectes que no s'han recollit o que no s'han recollit prou, o que segurament, no, en els sectors més feminitzats doncs, no han quedat prou quantificats i que tenen relació amb això, no? amb elements doncs, de penositat, dificultat, de postures, d'habilitats socials o d'interacció humana i de cura i atenció a persones. I recollint també el que comentava la Carme, hi ha 3 criteris que ens permeten incorporar la perspectiva de gènere en les valoracions de llocs de treball. I un és l'adequació, no? És a dir, que els factors que estem valorant en un lloc de treball tinguin relació amb l'activitat. No tindria sentit doncs, valorar la penositat en un lloc de treball o un esforç físic en una empresa de serveis en la que no hi ha ningú, no, que tingui esforç físic. Podríem valorar potser algun tema visual, però en general no tindria sentit. Però sí que hauríem de tenir, diguéssim, molt ben recollit quina és aquesta penositat en aquells sectors en què efectivament doncs, existeix aquestes situacions. Per tant, l'adequació en una eina de valoració és essencial. La totalitat significa que hem de tenir en compte la globalitat de tot allò, no, que es recull o que caracteritza el lloc de treball. I aquí el que ens passa a vegades és que incorporem factors que existeixen també a tota l'organització i que, per tant, els posem en el manual però no aporten valor, perquè tots, diguéssim, tots puntuem, no, en aquest factor. Llavors, de la mateixa manera que és important identificar quins són els elements que singularitzen els llocs de treball, també és important no afegir factors que no aporten valor perquè, diguéssim, tots els... No sé que el vulguis visualitzar per algun motiu, però si no aporta valor, simplificar la valoració també és una virtut, perquè és un procés llarg, costós, i a més que requereix molts de consensos i molt d'esforç per part de les organitzacions, no? I de les representacions dels treballadors. I l'objectivitat, no? Tenir mecanismes que identifiquin els factors que s'han tingut en compte per fixar aquesta retribució. Com són els manuals? Normalment, doncs, el que ja ens explicarà la Carme amb el manual del Ministeri. Tenim una definició global de factor i després tenim una sèrie de nivells. Què és el que hauríem de tenir? Doncs una definició del que significa cadascun dels nivells de valoració i exemples, no? Exemples de realització que ens permetin veure que efectivament, no? O sigui, relacionar quasi la tasca amb la responsabilitat, perquè el que ens costa a la pràctica és relacionar la tasca, no? Allò que faig, però això què significa a nivell de responsabilitat, no? El manual ha de permetre tenir les definicions generals, ha de permetre tenir les definicions dels nivells de valoració i alguns exemples típics tant de llocs com de realitzacions que ens facilitin el consens i l'entesa, no? de lo que implica un lloc de treball.
I com afrontar una valoració de llocs de treball? Normalment, en les organitzacions públiques, que són amb les que més treballem, la valoració s'engega a través de la Mesa General de Negociació. Tenim normalment el Mesa acaba delegant, diguéssim, en un òrgan competent el sistema de valoració. I aquest òrgan competent ha d'estar conformat per l'empresa, representació de treballadors i un possible suport tècnic que pot ser alguna sessió. Nosaltres ho fem, però podria no ser una empresa externa, podria ser fins i tot algú intern que conegui bé el sistema de valoració, que pugui garantir la coherència del resultat d'aquesta valoració en quant a l'ordre i a la distància. La representació, diguéssim, d'aquesta comissió de valoració hauria de ser paritària, i el que habitualment ens trobem és que quan valorem, i en aquestes comissions som 15 persones, 20 persones, el procés és llarg, perquè tothom ha d'entendre, diguéssim, el manual, ha de conèixer el sistema organitzatiu, ha de poder participar en les sessions de valoració, per tant, les agendes de 20 són molt complexes, però és veritat que com més ets, més garanties, diguéssim, de consens o d'entesa per part de la resta de l'organització tens amb el resultat de la valoració. Quan les comissions són més reduïdes, el procés és més àgil i menys costós. El que sí que és veritat és que és possible que hi hagi sensació de que ha quedat entre 4 o 5. Nosaltres veiem que els resultats de meses o de comissions de valoració àmplies i més reduïdes és el mateix si existeix un òrgan o un criteri tècnic que garanteixi precisament aquesta coherència i aquest resultat. I en funció una mica dels terminis que ens marqui la normativa, podrem escollir un o altre format. És veritat que la representació al final també la marca la normativa, amb la qual cosa podrem jugar, però aquí l'agilitat pot ser un element clau a l'hora de configurar aquestes comissions. En quant a la metodologia, el manual acordat significa que decidim quin és el manual que fem servir. En el cas del Ministeri podem incorporar alguns factors addicionals. En altres manuals podríem consensuar la incorporació d'algun factor, però aquí és veritat que quan utilitzem altres manuals que no són el del Ministeri, el que ens pot passar és que incloure factors nous ens desviaixa una mica la història del funcionament d'aquest manual. Els manuals que hi ha en el mercat estan testejats i funcionen. En el moment en què incorpores factors nous o modifiques puntuacions, el que pot passar precisament és això, que deixis de saber si aquell manual funciona o no funciona. I un manual acordat significa que tots entenem l'eina i que aplicarem aquesta eina des del principi fins al final. En el moment en què acordem aquest manual, quan valorem, assumim que tots els manuals, hi ha una part, que els manuals és un estàndard, amb la qual cosa els estàndards serveixen per un 90% dels llocs de treball i és possible que hi hagi un 5% de llocs de treball que els factors no quedin prou recollits i el que hem de ser prou hàbils o prou intel·ligents com perquè aquell manual que hem acordat pugui quantificar d'alguna manera aquests elements que no queden prou recollits. L'estàndard és el manual i aquí hem de veure, en aquesta comissió discutint sobre el lloc de treball, com quantifiquem efectivament el valor amb l'eina que tenim, que és aquest manual acordat. És convenient documentar els acords en el marc de les comissions de valoració. Aquests acords ens ajuden, i aquests criteris de valoració, quan utilitzem un manual i reflexionem sobre el lloc de treball, interpretem definicions i les assumim i les consensuem, amb la qual cosa incorporar els criteris propis d'una organització quan utilitza un manual ens ajuda a que quan creem un nou lloc de treball i l'hem d'avaluar per incorporar-lo en el nostre sistema organitzatiu, però també en el nostre sistema retributiu,
agafem el manual, però agafem aquells criteris que havíem consensuat i els apliquem de manera que garantim que mantenim aquesta coherència independentment de que, diguéssim, el procés de valoració global i diguéssim, més maximitzat, no?, de molts llocs de treball ja l'hem fet. Una mica per garantir que les organitzacions poden canviar, no? I els llocs poden canviar i els llocs s'han de poder revalorar i els criteris han de ser els mateixos per tots els llocs, independentment de si ja existeixen o són nous llocs. I aquí també a l'hora de consensuar una valoració es pot fer de diferents maneres, es pot venir, no?, a través de... es pot presentar una proposta de valoració de llocs de treball i treballar sobre una proposta feta, o bé es pot seure i valorar lloc a lloc i factor a factor. La segona opció és una opció molt costosa diguéssim, que en el temps, diguéssim, doncs té és llarg en el temps valorar lloc a lloc, i l'altra, diguéssim, doncs parteixes d'una base que si hi ha una entesa de manual, hi ha una entesa de criteris, doncs, és més àgil, vale? A nivell de negociació, hem de garantir que negociem de bona fe. Si podem ser transparents en quant a les eines, podem ser transparents en quant al manual i podem ser transparents en quant a la proposta de valoració i s'explica prou bé, doncs negociar de bona fe. L'objectiu de la valoració és arribar a consensos i poder tancar una valoració d'acord, no?, doncs a criteris objectius. I les dificultats en què ens estem trobant és una mica ja el que comentaven, el que comentava l'Oriol i comentava també la Carme, desconeixement una mica de les dinàmiques, desconeixement del manual, desconeixement de les eines necessàries per valorar i l'objectivitat, el no tenir al cap la persona que estàs valorant. Perquè els que valorem som els que estem a dintre de l'organització, amb la qual cosa, quan tu penses en un administratiu, per posar el cas, no penses en un lloc administratiu, penses en l'Antoni, que és, no, és que ja sé qui és aquest, no, és l'administratiu, no? I això ens costa molt sortir d'aquesta, no?, del nom que porta el lloc de treball. Per tant, tenir algú extern que et pugui sempre fer el recordatori, no estem valorant l'Antoni, no estem valorant el lloc administratiu, doncs ajuda a incorporar elements d'objectivitat en les valoracions de llocs de treball. I fins aquí el que us volia explicar. No sé si teniu algun dubte, no sé si tenim massa temps. Àngels, si teniu algun dubte, alguna qüestió que vulgueu... En la valoració, Sí. com valores la implicació de la persona a nivell de riscos psicosocials, sobretot de la doble presència de la dona? Perquè aquí no... Els manuals, en molts manuals, en el marc de grans factors existeixen subfactors que tenen a veure això amb la criticitat emocional, amb, diguéssim, amb els riscos psicosocials, que poden ser varis, no només l'emocional, l'atenció a persones, vull dir que aquí els propis manuals són els que han de poder garantir aquest tipus de valoració. Si l'entitat no considera que hi ha risc amb això i no vol posar-ho, és una negociació. El manual a utilitzar s'ha de poder acordar, és a dir, sí, s'ha de poder acordar, és a dir, si en la teva organització tens llocs de treball que efectivament treballen amb persones, no? Doncs, no sé, en temes de cures i no es vol incorporar un tema de crisitat emocional o doncs aquí sí haureu de lluitar-ho, clarament. Haureu de lluitar per tenir una eina que permeti quantificar aquest element. La majoria de manuals que nosaltres utilitzem ja incorporen aquest tipus de factors, perquè és que no hi ha un altre. Vull dir que aquí haureu de lluitar. Sí, un parell de qüestions. Una, no sé si teniu en compte d'alguna manera, quan fem aquesta valoració al lloc de treball, encara que no es valori a la persona, que certament no s'ha de valorar, si l'expertesa d'aquesta persona en executar aquell lloc de treball.
perquè al final qui coneix el lloc de treball és qui l'executa. Per tant, hi ha moltes funcions dins el lloc de treball que segurament, vist per persones externes, encara que siguin comandaments superiors, no es tindran en compte si no es té en compte l'opinió i com la pròpia persona, la seva pròpia implicació, no? Ho veu i ho pateix i ho viu. Aquesta una qüestió. I l'altra, en referència també a l'aportació que feia la companya d'aquí al davant, jo veig que hi ha que està estretament lligada, o hauria d'estar-ho, la valoració de llocs de treball amb la descripció del lloc de treball quan fem una avaluació de riscos laborals, que és on tindríem en compte totes aquestes qüestions, tots aquests riscos que poden afectar a tots els nivells, però també els psicosocials, no? que és obligatori de fer-los. Per tant, al meu entendre, tenir una descripció acurada i ben detallada dels llocs de treball, sempre tenint en compte també la percepció d'aquella persona que l'executa o d'aquelles persones, diferents persones, seria un pas que ens ajudaria molt després en aquesta valoració i que, a més, tindria en compte altres factors que no té en compte la valoració, com són els riscos, no? I per tant, poder-los també prevenir. En relació al primer punt que comentaves, aquí el sistema organitzatiu i el mapa de llocs és diguéssim, la base que ens permet, sobre el que sustenta la valoració. Si algú que s'acaba... O sigui, quan tu entres en una organització i fas per primera vegada les coses, necessites un temps per entendre, no?, el lloc de treball. Pràcticament tothom sap que quan ha fet, no, la primera feina, doncs, fins que no portes un any fent les coses, no saps com van. Llavors, el sistema de selecció, el sistema de progressió, el sistema de reconeixement hauria de ser una eina paral·lela a la valoració de llocs de treball. I aquí hi pot haver moltes configuracions, però crec que ens confonem si valorem, si intentem incloure la predisposició de la persona en una valoració. Llavors, el que podria passar és que tu tinguessis, de dir, bueno, jo tinc, imagina't que a nivell tècnic, tenim dos tècnics, tenim dues persones que desenvolupen funcions similars, però una resulta que assumeix més responsabilitat, que s'implica, que té unes habilitats i unes característiques que fan que la seva aportació sigui superior. El que a la llarga, diguéssim, a nivell de política de recursos humans caldria replantejar-se és si aquesta responsabilitat que està assumint aquesta persona es configura com un nou lloc de treball o no, o si aquesta responsabilitat que està assumint aquesta persona s'ha de retribuir amb altres mecanismes que no són la valoració de llocs de treball, no? Llavors, la valoració forma part de la política de gestió de persones i no és una única eina, no? Sinó que ha d'estar recolzada per una sèrie d'eines que moltes vegades doncs, són molt difícils de conceptualitzar i són molt difícils de tirar endavant. La valoració, el que ens permet ara, com que la normativa ens ho regula, és començar a treballar cap a una quantificació de lloc per després poder també conceptualitzar aquestes eines que facilitin això, no? Aquest reconeixement addicional perquè la persona fa certes sorts d'esforços. El reconeixement pot ser crear un lloc nou de treball. I en relació al segon tema, el manual ha de poder contemplar els riscos psicosocials i s'ha de poder valorar. El manual de valoració de llocs hauria de poder tenir factors que quantifiquin aquests riscos. Hauria de poder-los tenir. Això és una metodologia valorativa més que valorativa, no? S'ha d'eliminar Sí, i una altra cosa és que l'organització pugui posar en marxa altres accions que donin suport a les persones, no? Per reduir aquests riscos. Sí, se m'ha acabat el temps. Bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, vull agrair l'esforç que estan fent les persones ponents per ajustar-se als temps i vull dir, per suposat que a mi em toca fer de bruixa, que sempre ho dic, que vaig tallant, però som també perfectament conscients que el que estan explicant és el que volíem,
genera dubtes, genera inquietuds i moltes ganes de fer preguntes, però que si volem complir realment amb el programa que teníem, doncs no podem donar veu a totes les persones que segurament voldríeu expressar-vos. Continuem amb la Carmen sense solució de continuïtat i continua ella amb l'Eina, no? Gràcies. Sí, me lo pones, por favor. Esa, ahí estaba, sí, ahí va bien. Ahí está bien. Para todos los compañeros. Muy bien. Bueno, pues continúo yo con la herramienta de valoración. Quiero hacer un par de aclaraciones porque si no se me van a olvidar que tendría que haber hecho en la primera intervención. Primero, la valoración de puestos de trabajo. ¿Quién la tiene que negociar? Cuando estamos introduciendo una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en un convenio colectivo, lo negocia la comisión negociadora. Cuando estamos introduciendo una valoración de puestos de trabajo a través de un plan de igualdad de la empresa, la comisión creada para el seguimiento del plan de igualdad, esa es la comisión negociadora del plan. Hay ya sentencias porque hay una creencia común en la calle como que por un lado están los convenios colectivos, que son muy importantes, y los planes de igualdad. Los tribunales han dicho que un plan de igualdad es negociación colectiva. La equivalencia entre el contenido de un convenio colectivo y de un plan de igualdad a efectos jurídicos, es decir, en la defensa de las personas trabajadoras, es idéntica. Lo que está recogido en un plan de igualdad, por tanto, eso que vaya por delante. La valoración pactada en un plan de igualdad tiene la misma trascendencia que si estuviera recogido en un convenio colectivo. Las personas que forman parte de la comisión del plan de igualdad, como la valoración de puestos de trabajo es parte del diagnóstico de la empresa, toda la valoración está incluida en el plan de igualdad y, por tanto, quienes deben llevar a cabo la valoración de puestos de trabajo es la comisión del plan de igualdad. Esto quiere decir que tiene que haber representación por parte de la empresa, representación sindical, es como la hayamos constituido. Que luego, por cuestiones operativas, si es una empresa muy grande y hay mucha gente, decidimos que la valoración la hagan 4 personas de la parte empresarial y 4 de la representación social, pues lo que decidamos, pactado. Como bien sabéis, de todas las reuniones que se celebran en la negociación de un plan de igualdad, hay que levantar acta. Esa va a ir al registro del plan. Cuando estoy decidiendo quién va a negociar la valoración, ahí tiene que constar. ¿Qué nos podemos encontrar? Que la empresa diga, no, mira, a mí la herramienta del ministerio, lo que tú quieras, pero a mí no me gusta, porque tal, porque cual. Como no hay obligación de utilizar la herramienta del ministerio, no hay ninguna obligación, solo hay obligación de que se utilice un método analítico y hay obligación, según el Real Decreto 902 de 2020, y hay obligación por el Estatuto de los Trabajadores que tenga perspectiva de género, Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental de las personas trabajadoras. Es decir, tiene que reunir las condiciones de que sea analítico y que cumpla la perspectiva de género. Eso que quede por escrito. Entonces viene la empresa y me trae un sistema que le dé la gana. Por ejemplo, hay las corporaciones de los bancos. Pues además es que no buscan ya ni empresas españolas, se van a Suecia y dicen yo pago una pasta y cuanto menos sepan en España quién es la empresa, mejor. Porque luego también tenemos algunas consultoras, salvando las distancias, que ha sido un placer conocer a los 2 compañeros que han intervenido aquí esta mañana, porque han sido muy buenas sus exposiciones y saben de lo que están hablando,
Pero hay consultoras muy famosas Garrigues, es que los de Garrigues me van a hacer la valoración. Entonces copian la valoración, le cambian el nombre de la empresa y ponen auténticas burradas. Y eso ocurre también con los planes de igualdad. Y algunas veces lo hacen tan mal que se les olvida cambiar el título. Pero cobran, pues a lo mejor, yo qué sé, 10.000 euros por hacerte el plan. Y van los tontos perdón, de los empresarios pequeños que a los trabajadores no le quieren dar dinero, pero como los Garrigues, pues bajó Dios, se asustaron y le regalaron el dinero porque le hagan una chapuza. Se puede negociar en la mesa, que es la otra empresa. Recomendación, aquí abuso del lugar de donde vengo como representante sindical, es que se utilice la herramienta que se utiliza en la mesa, impongáis que esto que estamos viendo aquí, que lo tenéis todos, estos elementos, todos factores y subfactores que están aquí, cotejéis que en la herramienta de la empresa están todos estos factores y subfactores. Me da igual cómo lo vayamos a evaluar usted, pero nos ha llevado 1 año y medio, primero negociar el registro, que lo que tardamos, que lo explicaba muy bien antes Oriol, porque claro, en un registro retributivo, ¿qué hacemos con la persona que ha tenido 4 contratos? Pues hubo que hacer lo que se llama una equivalencia de cuánto hubiera cobrado esta persona si hubiera tenido un solo contrato. Si ha estado 6 meses, se llama anualización, que yo le calculo el salario para ver si solo está discriminada porque trabaja a tiempo parcial, o además de trabajar a tiempo parcial, le pago menos porque ya aprovecho un Pisuerga pasa por Valladolid. Es decir, esas cosas son las que hay que ver en un plan de igualdad. Dicho esto, iros con este. Aquí están todos los factores y subfactores. Cotejar que la herramienta que os propongan al menos los tengan. ¿Por qué? Porque ya nos costó, insisto, negociar que esto estuviera. Bien, es verdad que no en todas las empresas se da con la misma intensidad. Otra recomendación que no dio tiempo en aquella negociación, pero que nosotras como UGT proponemos es que cogiendo estos factores, yo hago un cuestionario. Y conocimientos y comprensión. Y dentro de conocimientos y comprensión, cojo estos subfactores. Y en el cuestionario los recojo todos. Y pongo, porque ahora os lo voy a enseñar en la herramienta, la intensidad y la frecuencia con que haces cada una de estas cosas. Este cuestionario se debe acordar con la empresa, que se le pase a todas y cada una de las personas trabajadoras. Y os puedo decir por experiencia que hacer esto y pasárselo a todas las personas trabajadoras, rellenarlo lleva media hora, 20 minutos. Y ahí sí se puede contratar a la empresa externa para que tabule esta información y la vuelque en la herramienta que quiera, pero con estos factores y subfactores. Bien, es verdad que lo más difícil de todo es el tema de la objetividad. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos negociando la herramienta, hicimos una prueba y ahí estaba Ministerio de Trabajo, Ministerio de Igualdad, COE, CEPIME, Comisiones UGT y los de Ernst Young que hicieron la parte de la herramienta del Excel. Y al hacer una prueba simbólica, cogemos un puesto de trabajo y no nos poníamos de acuerdo en el valor que le dábamos a cada actividad requerida, insisto, en el puesto de trabajo. Pero lo que sí convendría es que el cuestionario lo rellenara la persona trabajadora y que una representación de la empresa, una representación sindical, vigilara que eso es verdad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay una tendencia natural que si el puesto de trabajo lo valora un jefe, la tendencia es de, bueno, tampoco hace tanto. No todos, pero es excepcional. Y si la descripción del puesto lo hace una persona trabajadora, sobre todo si es un hombre, es muy, yo hago, que no acaban nunca, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio de la objetividad de lo que la persona trabajadora ha dicho que son las funciones de su puesto de trabajo y un equilibrio tal. Por curiosidad os contaré que de la valoración de puestos de trabajo, pasando, se lo estaba comentando a María Ángeles en Majo, hemos pasado esta valoración, hemos pasado un cuestionario a todas las personas trabajadoras. Yo tengo el difícil papel de ser a su vez asesora de la parte empresarial dentro del sindicato
Y los resultados será, y nuestro trabajo casi todo es la obligación principal de las personas que trabajamos como técnicas dentro de UGT es coger las leyes, leerlas 15 veces, machacarlas, intentar dárselas a nuestros delegados y delegadas en un lenguaje sencillo y coloquial que lo entienda cualquier persona en cualquier puesto de trabajo. Que para afiliarse a la UGT a nadie le exigimos ninguna formación académica. Esa es nuestra obligación. Imaginaos que nuestra obligación, nuestro trabajo, tiene muchísima atención, porque si lees mal iba a decir un versículo, hostia, se me salió por ahí la rama de colegio de monjas, que si tú coges un artículo de la ley y lo interpretas mal, lo puedes explicar mal. Y preparas un pan como unas tortas. Entonces hay que leerlo, hay que cotejarlo, hay que discutirlo entre bastantes personas. Cuando se pasa al cuestionario, uno de los ítems, uno de los factores más analizados más altos que dio fue el esfuerzo físico, como si trabajáramos en una mina, como si tuviéramos penosidad. ¿Por qué? Porque la apreciación a veces que tenemos de lo que hacemos, nosotras mismas, pues no es objetiva. Pero si conocemos bien las funciones, como han insistido los compañeros antes, como han insistido Vanessa y Oriol, si conocemos bien las tareas reales, lo que hay que sacar todas esas tareas, sobre todo porque, insisto, y aparece muy claro en el Real Decreto, la polivalencia. Los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres en las categorías más bajas tienen una exigencia de polivalencia que no se da en otros puestos de trabajo. Ejemplo, que lo vamos a ir viendo ahora con todos los factores y subfactores. Por ejemplo, dicen la atención. ¿Os acordáis de la huelga de controladores aéreos que hubo un 8 de diciembre? Se paralizó el país. Los controladores aéreos pues tienen unos salarios elevados, pero claro, es que el trabajo lo requiere. Necesita una atención tremenda. Si se despistan, el avión en vez de ir para allá va para allá y se mueren 200 personas en el acto. Hay que reconocer que requiere mucha atención. Y ahora yo os pregunto a vosotros y a vosotras, ¿requiere atención la enfermera o la auxiliar de la residencia cuando administra la medicación a los enfermos? ¿Requiere atención cuando tiene que cuidar de la salud mental de la persona? ¿Qué pasa si la trabajadora, que normalmente es mujer de la ayuda a domicilio, se confunde con la medicación porque estaba al lado la del señor que va a cuidar con la de su mujer, que se lo ha puesto no sé quién, y resulta que tiene un principio de Alzheimer, que a la mujer le están dando pastillas para la depresión y le hace un cóctel de pastillas a saber qué pasa? Si esa persona atiende a 10 personas diarias, a los 20 días ha cargado 200. Quiero decir, si la persona no tiene las condiciones necesarias. Ah, pero es que somos mujeres, se nos presupone. No te puedes confundir la pastilla como te confundas y como te confundas. Viene el paciente que cuidabas y el hijo es un despistado que ha tenido 3 accidentes de moto porque no mira por dónde va y te monta un pollo, has matado a mi madre, has matado a mi madre. Quiere decir que a nosotras se nos presupone que tenemos que tener una atención. Os pongo ese ejemplo y os podría poner 500.000 ejemplos de trabajos desempeñados por mujeres y mal remunerados. Y lo que persigue, y ahí enlazo con lo que han comentado los compañeros, no tengo tanta prisa en ver los factores porque sé que os los lleváis a casa y están bien descritos. Además, os van a pasar, que aparecía en la última diapositiva de Vanessa, la herramienta de uso, donde ahí no solo hemos puesto que son los factores y subfactores, sino hemos incluido muchísimos ejemplos para que os dé pistas. No están todos, es imposible. Pero una de las cosas interesantes que decía, aprobamos este Real Decreto, se pone en marcha. ¿Quiénes son los primeros en acudir a los tribunales diciendo se me está discriminando? Hombres sobre hombres. Sabemos que desde la última reforma laboral, no la última, la penúltima,
la última intentó corregir la penúltima, pero la penúltima ya destrozó todas las relaciones laborales y tiró los salarios a la baja. Que menos mal que de forma paralela se está subiendo el salario mínimo interprofesional, porque si no, todos estamos asistiendo que nuestros hijos, nuestros sobrinos, con mayor formación, tienen salarios mucho más bajos que nosotros. Y Vanessa, yo lo que me refería es, y ahora discriminamos ya no solo a las mujeres, también a los jóvenes, bienvenidos al circo. Quiero decir que lo que se está diciendo es no que no usen las tecnologías, que las usen todas, que se le pague. Cuando solo había carteros hombres, iban cargados con la cartera. Cuando empezaron a entrar mujeres, apareció el carrito, que eso lo cuenta mucho Cristina Almeida en Debate al que va. Cuando empezaron a trabajar mujeres en los aeropuertos, decían, no, si yo es que no queremos que los compañeros carguen con las maletas, queremos que haya una cinta que la suba directamente a la bodega. Como diciendo, lo que queremos es que se simplifiquen aquellos trabajos. Hombre, y cuando aparezca el robot que cuida, baña, lava y cambia de pañales a los enfermos, es que lo vamos a celebrar todas. Y digo todas porque somos las mayores cuidadoras. Quiero decir que yo no tengo ningún placer por estar cuidando o estar curando. Que sí, que hay gente vocacional, no es mi caso, pero que todas celebraremos que haya trabajos que los sustituyan. Bueno, pues hay varias sentencias con el trabajo de igual valor, pero menos mal que el tribunal, sensato, eh, era una mujer que además hizo una sentencia buenísima, que le decía que, oiga, que la ley no es para esto, no es para que usted, hombre, se queje de su compañero hombre, cobre más. Esta normativa está dirigida única y exclusivamente para corregir y prevenir las discriminaciones que históricamente hemos sufrido las mujeres. Que lo que estamos buscando con la valoración de puestos de trabajo no es una excelencia, sino queremos saber todas aquellas tareas que desempeñadas habitualmente por las mujeres no están pagadas. ¿Por qué con dos trabajos equivalentes? Y la Organización Internacional del Trabajo, que comentaba antes Oriol, va mucho más allá. Es que no solo compara salario-mercado de cuánto cobra una enfermera tal, sino que cruza incluso distintos sectores. Si el trabajo de vigilante jurado requiere un desgaste por los turnos, por la atención, porque tiene que estar mirando la cámara a ver si se cuela alguien, porque esto, porque lo otro, patatín, patacual, si hay un trabajo equivalente en la trabajadora de la ayuda a domicilio, ¿por qué va a cobrar más el vigilante jurado que no trabaja ni en la misma empresa? Que no es que sea una empresa multiservicios, no. A esto llegaremos más tarde, porque es una propuesta que hace la Organización Internacional del Trabajo, pero que todavía, si no somos capaces de introducir esto en las empresas españolas, la normativa actual que tenemos vigente, como para llegar a este estatus que será el siguiente paso. Lo que sí que es verdad es que hay que empezar a hacerlo. Lo que sí que es verdad es que hay que empezar a demandar a las empresas que incumplen. Lo que sí que es verdad que los registros salariales es una obligación, como explicaba Oriol, de carácter anual. El registro es uno al año. ¿Cuándo se puede hacer? Eso se puede negociar. Preferentemente el año natural. Eso fue lo que acordamos en las mesas, de 1 de enero a 31 de diciembre. Pero también había gente que planteó, bueno, y en el tema de los fijos discontinuos, de toda la gente de los invernaderos, de fruta, de tal, vale. O en el tema de la enseñanza, sobre todo la enseñanza privada, porque la enseñanza pública son funcionarios y ya está, pero la enseñanza privada empieza en septiembre y ahí renuevan sus condiciones laborales. No pasa nada. El registro salarial de la enseñanza privada, del fijo discontinuo, etcétera, etcétera, sea de pues el fijo discontinuo que empieza la etapa de hoteles en verano, pues ahí cuando se negocien las condiciones de ese año, pero que sea anual. Cada empresa tiene que tener su registro anual, porque esa es la base que nos va a dar. Preguntaba antes el compañero, el 25%. No, yo me puedo encontrar un 8%, pero como comprendéis, un 8% en un salario de 1.000 euros, mirad lo que es. Es una barbaridad en dinero, es una barbaridad. Tan sencillo como que pueda comprar más pescado o menos pescado, que pueda tomar más fruta o menos fruta. Me explico, que es que esas cosas, porque claro, hay gente
no me acuerdo el nombre, que quería ser alcalde aquí en Barcelona. Y dice, hay gente con 3.000 euros que lo pasa mal, y que yo los conozco. Digo, yo lo que no conozco a nadie que cobre 3.000 euros, pero, que claro, ¿eh? Rías, rías. Y claro, yo cuando escucho a ese señor y dije, ¿de quién se rodea? Que dice, hay gente con 3.000 euros lo pasa mal. Digo, bueno, pues cuando me presentes a uno, puedo hablar con él, que qué es lo que le pasa, cómo organizó el dinero. Lo mismo por eso organizó mal. Se fue más veces a esquiar o a montarse en barco, porque si no, a ver cómo cuadra que nos llega la pobre con 3.000 euros cuando el salario mínimo son 1.080 y no todo el mundo tiene jornada a tiempo completo. Entonces, que me lo expliquen. Entonces, a lo que voy, lo que estamos buscando es la infravaloración del trabajo de las mujeres, no buscamos otra cosa. Insistimos, es el puesto, no es la persona, porque siempre va a haber aquella persona que piensa, uy, valoración de puestos de trabajo. Pues ahora cuando vengan le voy a decir todo lo que hago, nunca me lo tienen en cuenta. No, no es eso. Es ese trabajo tuyo lo requiere, dilo, pero no ocultes nada, dilo, que a ti se te pide todo esto. Este puesto de trabajo lo requiere. Soy limpiadora y me mandan poner café. ¿Por qué? Pues porque no están por la labor de contratar a un camarero. Así de claro. Y yo conozco compañeras limpiadoras que han dicho, no, no pongo café. Mi convenio no recoge el café. Hoy pues te vamos a tener que cambiar de centro porque en este centro no quieren que pone café. A nosotros nos ha llegado a llamar a hacer una consulta laboral una embajadora. Oiga, mire, que es que he llegado a la embajada de España y yo en Estados Unidos, mi secretaria me hacía el café y aquí se ha negado. Pero no, aquí el que pone café se llama camarero o camarera. Aquí en Estados Unidos debe tener otro nombre, ¿sabe? Aquí la secretaria es secretaria y no pone café. Y si usted le exige poner café, le pone categoría laboral, limpiadora camarera. ¿Cuál es el salario normal de la limpiadora? ¿Salario mínimo interprofesional, 1.080? Pues usted me tiene que pagar 1.400. Es que eso es mucho. Pues se traiga el café en termo, señora. Quiero decir que no podemos resolver el abuso de la parte de las empresas, no lo podemos resolver nosotras. Y tenemos una arma que es interesantísima, buenísima, se la llevamos a cabo. Pero por eso hay que leerla, hay que defenderla en las empresas. Hay que leer muchas veces el Real Decreto. Yo lo comentaba antes con Oriol, cada vez que leo el Real Decreto me encuentro una cosa nueva, como una apreciación, porque la leemos y lo leemos y lo leemos. Entonces, hay que leerlo. El artículo 28, una valoración de puestos de trabajo tiene que ser acorde al estatuto de las personas trabajadoras, de los trabajadores se llama todavía. A las mujeres no nos tenían en cuenta en el estatuto. ¿Cuándo nos tendrán? El estatuto de los trabajadores, el artículo 28, deja bien claro que hay que trabajar 4 factores. Yo entiendo lo que propone Vanessa, que puede tener una herramienta, pero el estatuto nos obliga. En la elaboración de la herramienta colaboró un juez que se llama Fernando Lousada y él decía, como no tengo a lo mejor muchos casos para aportar en la valoración, yo sí que lo que os hago es de el que está, decía él en plan simpático, decía, yo el que está detrás de la barra, en vez de detrás de la mesa de juez, si me venís, ¿qué os exigiría? Entonces él decía que cumpléis la norma. Igual que hay norma que puede ser interpretable, como decía Oriol, hay norma que está clarísima. Si yo tengo el registro retributivo de la empresa y yo conozco mi contrato y el de mis compañeros y compañeras, y yo sé lo que se nos ha exigido a cada uno, yo con eso me puedo ir a los tribunales. Deme usted el registro y deme una copia del contrato de esa categoría profesional, porque yo sé que con la misma formación académica y sin ninguna experiencia están cobrando 100 euros más que yo. Y yo me voy a los tribunales y eso lo gano. ¿Qué pasa? Que necesitamos más casos y necesitamos más jurisprudencia. Ahora mismo, con el tema del registro, la discusión, incluso con algunas inspectoras de trabajo, no, es que eso de toda la plantilla que dice el Estatuto de los Trabajadores y que dice el Real Decreto y que dicen en el registro retributivo tiene que estar toda la plantilla y para que no lleve a errores, ahí no hay interpretación, está clarísimo. Dice, incluido personal directivo. Y llegas a las empresas y dices,
No, pero el personal directivo, ¿para qué? Pues para saber si me interesa ser directiva o no. Quiero saber cuánto cobra. No me interesa ni dónde vive, ni cuántos hijos tiene, si tiene una novia, un novio, o dos novias, o dos novios, o 25, si veranea en el Ampurdán o veranea en Salamanca y de paso va a Portugal. Me importa un carajo. Quiero saber su salario total, su salario base, sus complementos y sus retribuciones extrasalariales. ¿Tiene no comida? ¿Tiene coche de empresa? ¿Tiene ordenador portátil de la empresa? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Yo quiero saber todo eso, porque sí que en el salario no entra aquello que nos pagan por la ropa. Por ejemplo, la compañera que se iba a negociar el plan de igualdad de parques acuáticos, yo digo, ¿y cuál es la problemática más llamativa ahí? Dice, pues la tenemos gorda con el tema de la ropa. El tema de las ropas, hay veces que hacen unos uniformes unisex que a algunos hombres, por tu complexión física, les vale y tú vas a ver si coges a un niño que se va a caer y se te escapa el pantalón porque es enorme y que no te dan una talla baja, quiero una talla más pequeña. Quiero decir que hay cosas tan elementales como que la ropa de trabajo sea cómoda. Eso no es salario. Si a mí me tienen que pagar el tren por venir a dar una conferencia aquí, eso no es salario. Y además eso está tremendamente claro en el Ministerio de Hacienda y la guía de auditoría retributiva lo deja bien claro cómo se puede comprobar qué cosas son y cuáles no son salario. Entonces, tiene que estar en el registro totalmente claro y tienen que estar todas las personas trabajadoras. ¿Quiénes no están? Aquellas personas, que hay un consejo de administración, que no tienen un contrato sujeto al Estatuto de los Trabajadores. Esas personas que están en los consejos de administración y que van una vez al año a recoger acciones y a repartir dividendos. No, es un directivo de Santander que viene una vez al año. Ese no, pero el resto tienen que estar todas las personas en el registro salarial, de la primera a la última, organizadas por categorías. También hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice, y en las categorías, es que claro, si tú me pides que te dé todas las personas, aquí que está solo Fernandito, pues se va a saber que el salario es el suyo y que tienes que ocultar. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto cobra Fernandito? No nos interesa cómo se apellida, queremos el salario de Fernandito, que es el director de ventas de la empresa. Es que aquí solo hay un hombre. No lo podemos cotejar con ninguna mujer para ver el porcentaje de brecha. No queremos saber eso. Sabemos si las mujeres quieren promocionar ese puesto. Porque en la promoción también hay discriminación. Y eso es discriminación salarial. Si yo no promociono, no cobro. Y si no cobro, mayor un porcentaje de brecha. Entonces, hay muchísimas cosas que dentro de la interpretación yo sí que entiendo a Vanessa y a Oriol, ellos son una consultora de administración pública, de empresas y tal. Pero yo como representante de UGT, a mí que me preocupa no son los dineros o las dudas de los empresarios. Me interesa que las compañeras tengan unos salarios dignos y que tengan unos salarios de acuerdo a los trabajos que desempeñan. Quiero decir que yo se entiendo y os respeto, pero mi puesto está en otro lado. Mi puesto está en el que todas las mujeres sean conscientes de lo que hacen realmente, que participen en la valoración, que participen en las elecciones sindicales en las mesas, porque es la manera más fácil de negociar los planes de igualdad, de estar en los convenios colectivos, de estar introduciendo todo esto. Porque yo me encuentro muchas veces a compañeros que dicen, no os preocupéis, que ya defendemos lo vuestro. Está claro que con ellos no va, lo vuestro ya lo defendemos. No, yo cuando entro en una mesa de negociación defiendo lo mío y lo tuyo, pero quiero decir que como no seamos nosotras las que traslademos todo lo que realmente sabemos que hacemos y que se le dé el valor y el valor económico. Eh, yo creo que voy a abrir un turno de dudas porque, insisto, esto lo tenéis ahí, las actitudes, la destreza, está en la guía de uso totalmente explicado y con ejemplos. Mirad, lo que os decía, cada factor y subfactor se va a medir con qué intensidad lo hago y con qué frecuencia. Y ahí veo si la intensidad con que lo hago es débil, es moderada o es fuerte y con qué frecuencia. Si lo hago de vez en cuando, normalmente, siempre o casi siempre. Pero además, esta herramienta me da
con qué porcentaje se entiende el de vez en cuando, el normalmente o el casi siempre. Y en función de eso me asigna un nivel 1, 2, 3 o hasta 5. Y eso me da unos puntos que me va a valorar el trabajo. Esto está en la estructura de la herramienta. Cuando yo utilizo la herramienta, que como os decía, aquí también pasa con todo el tema de condiciones físicas y psicosociales, la severidad y la probabilidad de que tenga que hacerlo. Todo esto está recogido de acuerdo a los principios de adecuación, totalidad y tal, que esto ya lo hemos comentado, lo han comentado los Oriol y Vanessa antes. Quiero enseñaros un poco para que veáis físicamente cómo es la herramienta, que es una hoja de Excel. Aquí tenéis todo lo que os he contado y más cosas que se me hayan podido pasar en la explicación. Pero aquí vamos viendo, aquí tenéis dentro de cada uno de los 4 grandes grupos que marca, insisto, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, condiciones de educación, otras condiciones formativas, los factores y las tareas realmente desempeñadas. Son 4 patas que nos obliga el Estatuto de las Personas Trabajadoras a analizar, sí o sí, no hay otra. Un sistema de valoración que deje uno de estos 4 grandes sectores sin analizar no vale, no vale. Es decir, que si llega el plan a registrarse, pues cuando llega al registro, sí, encontramos a gente cualificada y capacitada para ver una valoración, va a echar esta valoración para atrás si no lleva estos 4 grandes factores. Y luego aquí, estos números que aparecen aquí son el resultado de consensos y acuerdos entre los 2 ministerios, patronal y sindicatos. Quiero decir, la venta de la herramienta puede ser: esta herramienta ha sido negociada y pactada por la parte empresarial. Vosotros, como representantes sindicales, decirle, aquí han colaborado las organizaciones empresariales y sindicales. Y aquí nos vamos a encontrar, esta es la herramienta, esta es la portada, y ahí vamos a ir haciendo en cada pestañita, poniendo la razón social, metiendo cada uno de los puestos de trabajo y como veis nos interesa solo el puesto, no el nombre. Le damos del 1 al número de trabajadores que tenga la empresa, el director general, el de área, en qué área está, en qué departamento, etcétera, etcétera. Y luego se van viendo cada uno de los factores y subfactores que se han contemplado en esos 4 grandes bloques, nos asigna una puntuación que va de 0 al 1000 y nos da un cuadro como este, donde nos dice dónde se sitúa todo. Perdonad, es que voy un poco deprisa, pero es muy poco, tengo María Ángeles, hay que venir una semana. En la herramienta, ahí donde veis ese clic, si pincháis, os va a dar la explicación de qué quiere decir ese apartado y ejemplos. Está muy dirigida, la verdad. Yo os invito a que entréis en ella y a que naveguéis un rato por ella. Y luego nos va a dar como resultado, ahí veis cómo se pinchan lo que os explicaba. ¿Con qué frecuencia haces esto? ¿Con qué intensidad? Pinchas y te va dando los puntos. Y al final tenemos cuadros que nos dice, este es el título de puesto y yo te digo el número de mujeres y hombres que hay. Me dice ya si la categoría está feminizada o masculinizada en función del número de mujeres y hombres que hay en cada uno de los puestos. Y ahora me ha agrupado todos los puestos por su puntuación de 0 al 1000 y me va haciendo agrupaciones. La agrupación 10, el director general que tiene 788 y el director de área. Y entonces, en estas agrupaciones es donde yo voy a contrastar todo lo que dice el 28. ¿Qué formación académica se le ha exigido a cada una de esas categorías? ¿Qué otra formación se les ha pedido? ¿Cuáles son sus condiciones laborales y cuáles son las tareas desempeñadas? Y a partir de ahí, si dentro de esa agrupación están en la misma agrupación, pero no tienen el mismo salario, algo está pasando ahí. Que hay tareas que se hacen y están puntuadas y hay otras tareas que se hacen y no están puntuadas. Pues ya abrimos el turno de preguntas y pues oye, si necesitáis cualquier cosa a través de María Ángeles nos hará
llegad si tenéis dudas. Y aquí, si queréis hacer alguna hora, sí. A ver, pues muchas gracias por la presentación. Fantástica. Ya tenéis sobre el registro retributivo. Muy concreto. El registro, ¿vale? Sabemos que la herramienta, la primera parte de la herramienta, Sí, la primera tabla, y aquí sabéis, no también Uriol y Vanessa, ayudadme, ¿vale? Porque la primera tabla es donde están todos los puestos de trabajo, todas las personas, ¿de acuerdo? Y luego sabemos que está, como comentaban ellos, el ya propiamente registro donde sale el el salario registro, efectivo, el salario sí. per sabut, o el asignado donde salen los datos de la brecha. Yo quiero saber exactamente qué es a lo que tiene derecho la representación sindical. Es decir, La la representación sindical. A ver, correcto, porque obligación de elaborar registro, hacer valoración y hacer auditoría, la empresa. Obligación. Derecho. En el registro se puede mejorar por convenio, pero lo que dice la norma, el registro lo elabora la empresa. La representación de las personas trabajadoras tiene derecho a verlo y hacer aportaciones durante 10 días. Si es Resol, te digo yo con 10 días, ¿qué haces? Porque si es una empresa pequeñita, vale, pero si es el BBVA o un banco tal, como vía convenio, no mejoréis los plazos que hay para revisar. A mí me han pasado registros salariales, Menchu, que es que no nos da tiempo que se puede ver esto. Oye, que me estás mandando 70 folios, que es que no me da tiempo a verlo. Y esto es, y tiene que ser alguien de dentro de la empresa que conozca. ¿Por qué? Porque la gente que está dentro de la empresa acaba sabiendo todos los complementos salariales que hay, no solo los del convenio colectivo. Primero, en los convenios colectivos tienen que estar, igual que en los planes de igualdad, todos los complementos y bien definidos, porque nos encontramos que en un convenio colectivo hay 3 complementos, pero que luego cuando vemos el registro retributivo puede haber hasta 20. Y si veis las memorias de la inspección de trabajo, hay una cantidad de complementos que yo no había visto en un convenio en mi vida, alucinantes. Obligación de la empresa, la representación sindical para verlo. Y luego, derecho al acceso del registro. Todas las personas trabajadoras. Donde haya representación sindical, tienen derecho, a través de sus representantes sindicales, a la totalidad del registro. A la totalidad. o sea, incluye la tabla 1. Esta es mi pregunta. La tabla desagregada, Todo, donde está todo. toda la información que normalmente la empresa no quiere dar. Porque aquí No, sí, no, como no. tú decías, Te la Carmen, enseña hay para que la veas puestos tal. ad hoc. Es que hay puestos que solo los ocupa una Claro, persona. pero tú vas y le dices, Juanita se siente discriminada y quiere ver el registro. Tienes tú que acompañarla y os tiene que dar el registro, lo tiene que ver absolutamente todo. Todo el registro. Es lo que dice la norma. En las empresas donde no hay representación sindical, la empresa está obligada a enseñarle a la persona trabajadora los resultantes de los porcentajes de brecha de la categoría en la que está. Me tiene que decir. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera de, en las empresas con representación sindical, la persona trabajadora tiene acceso a más información. Y la segunda pregunta, gracias. En el tema de la valoración de puestos de trabajo, cuando te vas a la auditoría y digas, me lo invento, una empresa con 5 categorías profesionales, ¿vale? Que de golpe haces esta valoración y en esas 5 vuelven a ser 5, pero dentro de cada una hay toda esta desagregación. Sí. Con lo cual, por lógica, deduzco yo, esa desagregación se tendría que corresponder, evidentemente, con incremento salarial en cada una dentro de ella. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, habría que trasladar, entiendo, esa nueva clasificación en la cual tienen las mismas categorías, pero que tú has descubierto que en la categoría 1, bueno, en la 1 ya de director ya tienen bastante, pero en la de técnicos, por ejemplo, ¿vale? Que de golpe descubres que tienes 3, 4 y 5 categorías dentro que antes no tenías consideradas, las tienes en el mismo salario. Y ahora Sí, descubres 3 puestos distintos. sí. Entiendo que eso va, lógicamente, relacionado con un incremento salarial. No, no ¿No? Pues necesariamente. cuéntame, ¿cómo Yo se he hecho las traslada esto a la agrupaciones y empresa? yo me encuentro, lo explicaba antes Verónica. Verónica decía 2 personas técnicas y una es proactiva, es eficiente, es tal, es cual. Ahora, ¿qué hago? Como estas personas están en esta categoría, han entrado como técnicas en la empresa y les he pedido una titulación de licenciadas o de grado o tal.
le pido la formación que sea. Y todos dos tienen la misma formación. El requisito número 1, siempre con el 28 detrás. Formación reglada que le he exigido. Y ahora resulta que es que yo veo que es que esta persona hace exposiciones, imaginaos que se recorre España contando esto. Hay gente que dice, no, me da miedo hablar en público, yo yo no muevo el culo. Entonces, cuando le dicen responsabilidad, pues tengo más responsabilidad. Yo me acuerdo incluso con Ángeles y con los compañeros cuando decían, tu responsabilidad, dije, pues intentar dar la formación bien. Me decían, no, de cargo, dije, no, de ese no tengo. Yo tengo la responsabilidad de tal. Quiero decir, a mí, si me dicen, tengo responsabilidad, sí. Si yo os explico esto mal aquí, lo vais a repetir mal. Mi responsabilidad mayor es que la información que te transmite tal. Y entonces, donde tenía técnicos una categoría, ahora tengo 5. Voy a averiguar por qué. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es carrera profesional dentro de la empresa de 5 técnicos. No le voy a subir automáticamente el salario. Imagínate que hay una que dice, no, yo redactar documentos de tal, yo leérmelo, sí, contarlo, sí, pero redactarlo, no. Es, porque todos sabemos que todas las empresas, hombres y mujeres, luego hay niveles. Entonces hay que ver cómo es ese nivel. Lo que os ponía en el otro ejemplo, aquí también en el de técnico. No, yo llego y limpio. Entonces, allí no se ve eso para mañana que den por culo. Me hizo gracia un TikTok de una camarera que sale la camarera y dice, yo llega la gente y me dicen, un café, pues toma un café, que no tiene sal, pues toma, que no tiene azúcar, pues toma azúcar, pues tal. Yo paso. Que me has dado de menos, pues toma, te devuelvo, tal. Y dice, al día siguiente lo despidieron. Y dice, bueno, pues si no me importa, si ahora busco otra empresa que me tratarán igual de mal para pagarme la misma mierda, pues ¿qué más me da? Diciendo que la chica decía, entonces, quiero decir que no todo el mundo trabaja igual y de la misma manera. Y lo que hay que ver es, por eso hacemos agrupaciones, dentro de esta agrupación con puntuaciones similares, vamos a ver dónde está realmente la diferencia. Y eso hay que analizarlo, eso es la complejidad, eso es parte de la empresa, porque no va a querer subir salario. Nosotros podemos decir a todo el mundo que le suban el salario, pero no, quiere decir que la empresa te va a decir, no, ¿cómo le voy a pagar lo mismo al responsable gerente que al supervisor si el responsable gerente está encargándose de las compras de mascarillas en China en la pandemia, no sé qué, no sé cuántos? Y hombre, el supervisor sí, pero solo tenía a su cargo 12 personas. Y el otro era responsable de comprar el producto, de distribuirlo, de que ningún hospital estuviera sin él. Una última pregunta. Una vez que has hecho esta valoración, ¿vale? Sí, Entiendo que el registro retributivo del año siguiente se tiene que hacer en base a esta agrupación, ¿o no? ¿Cómo la norma recoge esto? a Una ver, vez que tú ya tienes la agrupación nueva, sí y no. Te digo porque una vez que tú has hecho, tú es del registro salarial, que es la foto fija, has hecho la valoración de puestos. Y el siguiente paso, si es una empresa con plan, haces la auditoría retributiva. Yo lo comentaba antes con los compañeros, y en la auditoría retributiva yo tengo que hacer un plan. Yo me puedo poner muy digna y decir, he descubierto una discriminación que se corrija ya. Y estoy en mi derecho, voy a los tribunales y depende con quién dé, puedo hasta ganar. Pero hablamos también, alguien, no sé si fue Vanessa o yo, comentaron al principio, lo de negociar de buena fe. No es un principio de la negociación colectiva, negociar de buena fe, no es de mala fe. Si el empresario, que suele ser hombre, reconoce la discriminación, yo como representante sindical de buena fe, le comentaba antes a los dos compañeros, no le voy a exigir que haga un desembolso de 1 millón de euros en un mes. Puedo negociar que vamos a empezar por las categorías más bajas que están discriminadas para que tengan un salario más digno. Entonces, en el 24 corriges la discriminación de las limpiadoras, en el tal, y en el 27 de las personas técnicas. Y lo hemos negociado. ¿Qué pasa? Que tu registro salarial del año que viene se ha corregido ya. El de la categoría más baja que estaba discriminada te va a salir limpio, sin discriminación, porque lo ha corregido. Pero depende lo que pactes, o bien te he dicho el plan de igualdad, pero en un convenio colectivo lo mismo. Yo ya he hecho la valoración, ya hemos detectado qué había pasado. Y ahora estamos negociando y pongo una cláusula que digo, ¿cómo? Visto esto, hecha bien la valoración y aceptada la discriminación de estos 3 o 4 grupos profesionales,
Y visto que el coste para la empresa son de 3 millones de euros, acordado con las personas negociadoras, acordamos que y se hace paulatinamente en un convenio colectivo como en la auditoría retributiva, porque la auditoría retributiva es un plan sobre salarios dentro del plan de igualdad. Es decir, tiene un diagnóstico propio, que es el registro salarial, tiene otro diagnóstico, que es la valoración de puestos, y tiene una propuesta de plan de corrección de las discriminaciones salariales. Muchas gracias. Pues nada, ¿alguna pregunta más o queréis salir corriendo? Bueno. Molt ràpidament, que ens hem passat uns 10 minutets de l'hora prevista. Moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem haver complert amb la finalitat que preteníem, que no era més que sensibilitzar, en aquest cas, fixar conceptes bàsics, que crec que s'ha aconseguit, interrelacionar les obligacions, que crec que s'ha aconseguit, ara jo estic fent una valoració ja també, i sobretot donar a conèixer eines, les que ens han descrit avui. Recordeu sempre la nostra pàgina web, la pàgina web del CRL té al destacats eines per a la igualtat retributiva, entre altres, i aquestes enllacen directament també amb les eines que posa a disposició el Departament d'Igualtat i Feminismes, que en dona moltes i que està en un procés com nosaltres de millora contínua. Per tant, us convido a que ho consulteu. Us posaran a la pantalla un QR que us derivarà cap a una breu enquesta de satisfacció. Si no, ja el rebreu per correu. Les enquestes de satisfacció ens ajuden a millorar la nostra oferta formativa. Doncs tu mateix. I us pregaria de veritat que dediquéssiu els parell de minuts com a màxim a respondre-la. Totes les persones assistents, a més, podeu accedir a l'aula virtual d'aquesta sessió formativa, on tindreu, com ens ha repetit la Carmen, tot el material que s'ha posat en aquesta sessió. També a partir d'aquesta aula virtual us podeu descarregar la certificació del cicle i, per últim, comentar que, com sempre, la Secretaria General del Consell elabora una notícia on es descriu una mica la nostra activitat i on també us convida a passejar-vos una mica per totes aquestes eines i per tots els canals d'informació que tenim. Com sempre, us agraïm l'assistència, us encoratgeu a que ens feu arribar realment què és el que creieu que és necessari en quant a formacions, a actes, a jornades, i ajudar-nos constantment a millorar, perquè les tres parts del Consell, organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, organitzacions empresarials més representatives de Catalunya i l'Administració de la Generalitat són al vostre servei, com sempre. Moltes gràcies.